Inna hamdalillah wa usalli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Puja sinareng puji wang sanggakeun ka junjunan urang sadayana. Puja sinareng puji wang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Manumana anjeunna anu tos ngawujudkeun urang tiasa hadir dina ieu pangaosan. Shalawat sinareng salam wang sanggakeun ka junjunan urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kiai Haji Mustafa Hilmi sareng dimuliakeun ku Allah. Anu kusim kuring dipihormat para guru, para ustad anu bade dina mubalik dina ieu, anu kusim kuring dipihormat sareng dimuliakeun ku Allah. Oge teh anu kusim kuring dipihormat senior abdi pun guru abdi Bapak Sirojudin anu dimuliakeun ku Allah. Oge deulab ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, ka ade-ade sadayana anu hadir dina pangaosan ieu, anu kusim kuring dipihormat sareng dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tadina masih kuring teh moal alim sambutan di dieu teh da abdina disebatkeun tadi Pak RW. Tapi untuk saat ieu mah abdi teh teu acan. Teu acan janten RW anu resmina da teu acan di SK-an. Di SK-na panginten engke kaping 12 Februari. Anu dina acara ieu teh Isra Miraj. Anu nembe ku abdi diaoskeun dina ayat suci Al-Qur'an, Isra Miraj teh ti Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa. Di dinya teh subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram lailan minal Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra Miraj di dieu teh disebatkeun hamba, sanes nabi hamba. Lamun artian hamba berarti urangnya tiasa Isra sareng Mi'raj. Di mana ti Masjidil Haram di tempat anu haram dugikeun ka Masjidil Aqsa, tempat nu paling jauh. Kumaha perjalanan? Pahami dina Al-Qur'an. Pahami manana Al-Qur'an. Sangkan urang bisa ninggalkeun tina haram anu kanu tempat nu paling jauh dalam artian Masjidil Aqsa. Kangjeng Nabi ge dina Isra Mi'raj dina perjalanan dugikeun ka Aqsa teh dugi di Aqsona dugikeun ka berjamaah makmumna para malaikat para nabi. Di dinya dioperasi ku malaikat Jibril sangkan bersih kolbuna. Mudah-mudahan urang sadayana anu hadir dina ieu tempat dibersihkan ku Allah dina kolbuna seperti dibersihkan Kangjeng Nabi Muhammad ku malaikat Jibril. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun mun sakitu panginten abdi mah da seueur keneh anu mubalik nu sanesna eta bagian neraskeun tina ranah mubalik panginten kadituna. Teras ka ibu-ibu ka bapak-bapak anu hadir di dieu ulah hilap terutama karena kompor atau napi ngunci pantau ulah hilap supados kondusif supados aman daya naon-naon sadayana. Mun sakitu tibaras tujuh kudu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah innahu as-sami'ul alim. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما استند بها طلق بإذن رب خلقه ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. Mangga tararati sadayana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat berjamaah alaika. Asraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wasururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Fatrabu ya al-masani فهزاروا يمني غرد واستديئوا بجمال فقفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤابل الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل أن ينصره العدل مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدا حسيني مرحبا إذهب النبي وجود مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسيني يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلي كل مقصد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واهدنا نهجا سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
أرينا ما دعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد. آمين. تبارك ذن كل عصب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. آمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا. اللهم استغفرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم بسنا وإياهم بكنافك وأمانك ويادك وزوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ودبغد إنك على كل شيء قدير. Allahumma jamilna afiyah salamah wa hakikna bitaqwa istiqamah min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka sami du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Saya ngaji ayo manut para kiai wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran mari saiki ngaji sesok yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawabi mulkillahi. Ke ibu-ibu dapur beli bade request sholawat mangga diaturan artosna badat lana birobiin biintol atul qamari biwajiman pokok kulal badwi wal hadori
kulal badwi wal hadari Sika jalauhu fil kauni wal amlaku wal amlaku buhu fi tal'atil husni bainati wal hafari bainati wal hafari Allah Rabbuna Allahu Allah hasbuna Allah Rabbuna Allahu ya Sayyidana akrim bi maulidin khairil khalqi wal basari akrim bi maulidin khairil khalqi wal basari bimaulid din khairil khalqi wal basari Allahu Allah Rabbuna Allahu Allah hasbuna Allahu Allah Rabbuna Allahu ya Sayyidana tulikan badat lana fi rabbi bi tal'atul qamari min wajhi ma faqqa kulal badi wal hadari Allah Rabbuna badwi wal hadari sakali Allahu Rabbuna Allah hasbuna Allahu Allah Rabbuna Allahu ya Sayyid Terbalik mawa diri dina nyorang kahirupan Gesan sakit tuh Sawer heula cenah. sawer heula hese itu musikna so der la 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 salatullah salamullah
ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah la 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilahi sadimil gumma minal afati wan nikmah wa min hamim wa min gumah bi ahlil badri ya Allah ilahi sadimil gumah minal afati wan nikmah min hamim wa min gumah bi ahlil badri ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam la 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 salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah badat lana fi rabbi lana fi rabbi itabi'in tal'ah bi'in tal'atu qamari min wajid ma faqad kullal badri wal hadari jala'uhu fil kauni wal amlaku tajubuhu Fitolati husni baina Kulal badi wal hadari Sallu ala nabi Muhammad nabil ummi Rasulun Arabiyun Quraisyun ya Muhammad Sallallahu ala nabi Muhammad nabil ummi Rasulun Arabiyun Quraisyun ya Muhammad Sallallahu ala nabi Muhammad nabil ummi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, menghaturkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara, keluarga besar Bani Atori, keluarga besar Hajah Saripah, Hajah Hopsah, dan Bapak RW beserta seluruh para pemuda dan pemudi, jamaah majelis talim, ibu-ibu dan bapak-bapak al-abdor. Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah mendukung dan berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini. Semoga di bulan Rajab kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghaulkan Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Satori, pendiri Pondok Pesantren MTS Darul Ulum Sudi Mampir. Semoga kita menjadi santri yang diberkahkan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir, mohon izin untuk pantun. 6 tambah 2 sama dengan 8. Cakep gitu? Cakep. 6 tambah 2 sama dengan 8. Cakep. Seluruh panitia yang ada di depan ini loba baranghakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Sholawat sampai mati. Al-Abror sampai kiamat. Jangan lupa tonton video ini di Wisata Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supre.